Danas bi nešto rekao o antropološkom razvoju čoveka i kako se njegov početni moždani sistem ponaša na današnji dan. Dakle, čovjek je startovao svoj život kao lovac i kao sakupljač prirodnih plodova. U njemu su prepoznati nekakvi ključni hormoni koji su ga pokretali da bi preživeo. Dakle, osnovni je bio endorfin, to je hormon koji čovjeku pruža mogućnost da izdrži napor recimo dok se kreće za nekom životinjom koju želi da ulovi, pa se u međuvremenu povredi i da bi izdržao do kraja, a da ne odustane, mozak je lučio taj hormon i neutralisao bol. Uspeh je krunisan time što bi životinja bila savladana, a njena krv i iznutrica bili hrana lovcu i nagrada lovcu, i to bi pratilo jedno zadovoljstvo reflektovano kroz lučenje hormona dopamina. U ovoj relaciji dva ključna hormona definisali su uspešnog i neuspešnog lovca, onog koji će preživjeti i onog koji će uginuti. I ta ekonomija je ekonomija današnjeg liberalnog kapitalizma, ekonomija jednog sebičnjaka koji brine samo o sebi i onima unutar njegovog roda ili plemena. Šta je ograničenje ove ekonomije? Što ta ekonomija proizvodi zavisnika. Pa danas oni koji gledaju televiziju sede zavaljeni u kauču, isključivo su posvećeni dopaminu, jer to koncerni koji proizvode hranu i pića znaju i sve vreme proizvode zadovoljstvo bez ikakvog napora. Odatle se javlja ta potreba da se prejedamo, pijemo više nego što treba, grabimo imovine i svega toga više nego što nam treba. Kasnije je pronađen još jedan hormon koji je ograničavao ovu otvorenu liniju grabeži, i taj hormon je oksitocin. Pre njega je registrovan serotonin, koji je pokazivao da pravo zadovoljstvo lovca nastaje onog trenutka kada se on vrati u porodicu ili u to pleme i ona, jedući tu životinju ili te plodove koje je on svojom žrtvom prineo, uzvrati mu zadovoljstvom i poštovanjem. Dakle, to je bilo jedno zadovoljstvo više i jedna nova projavljena procedura ponašanja. A sam vrh zadovoljstva osjećao se onda kada bi onaj koji ima najizraženije sposobnosti počinjao da brine o drugima i da im pokazuje i otkriva svoje vještine, ne tražeći od njih ništa za uzvrat. Dakle, on je postao neko ko je dobrotvor i koji svoje vrijeme i sav svoj život posvećuje toj zajednici o kojoj je reč. To bi bila nekakva savršena zajednica i savršeno vođstvo unutar koga asketizmu ili podvigu se ne izlažu oni koji nemaju, jer oni su već po definiciji askete, prinudne askete, nego onaj koji najviše ima. I odatle je to put ka prelasku iz ove sebične, korporativne ili liberalne ekonomije ka asketskoj ekonomiji, u kojoj taj grabež ima svoje granice i dopamin se kao ključni hormon grabeži ograničava dejstvom serotonina i oksitocina i proizvodnjom tih viših nivoa zadovoljstva od same grabeži.
I šta se dešava ako bi imali jedan otvoren sistem? Onda bismo imali dve moguće sredine, jednu sredinu grabeži i drugu asketske, kako sam ja nazvao, ekonomije. Ali obično tamo gdje je grabež sledi i nastojanje da ne bude ove druge opcije, odnosno asketske ekonomije, i tada taj sistem grabeži proizvodi u okruženju nešto što će dovesti do oslobađanja novog hormona kortizola, a taj kortizol nas vraća onda na ovo pređašnje stanje sebičnosti, jer gazela koja je ugrožena od napada predatora neće se više brinuti o ostatku svog čopora ili svoje grupe, nego će se dati u beg. Identično se ponašaju i ljudi kada padnu u zamku ili u nevolju, oni onda samo spašavaju sebe. I odatle je već na prethodnom predavanju rečeno da je identitet jednog naroda, jednog čoveka, funkcija životnih okolnosti, i u zavisnosti od tih životnih okolnosti mi ćemo imati solidarnost, uzajamnu prožimanje interesa, pomoć jačih onim slabijima, i obrnuto imat ćemo pokidane veze i jednu užasnu konkurenciju za opstanak najniže vrste. Eto, to je današnja priča kako je mozak jednog lovca i sakupljača životnih plodova sačuvan iz ondašnje prerije i prašume za današnju džunglu urbanog sveta. I to je još jedan dokaz da je čovjek biohemijski algoritam kojim se može upravljati, a sa druge strane on je i savršeno osposobljen da se to sa njim ne dešava i da ima zaista snažne poluge da se odupre tom obliku manipulacije. Hvala.